e de fi mpanifo na wo mo se ne team no wo mu jemu ukreska fabra na Liverpool ene bra na be fantinu dokomi e de team owners na group na Liverpool yo wo mu se nei wo mo ton nti wo ska efe na ene no yempani chema wuntumi sese we dia ho da ho enye ntokwa team ba ko enso da ho Dangote mo na mo pay teams a wo do etumi ato Arsenal won so amfa mawo sese Liverpool eda ho donkomi ana mpanifo etumi announce se ene Liverpool eye for sale wo ska bra na mundia no na enuoma so no entumi enye kama ne mo amount a wo mo ede beto team ne de mpanifo entumi enkoti ba club na nkasa no wo mo value no 4.5 billion ane no value club na nkasa value but mpanifo okwa wo mo ne obedin komo na enuoma so etumi akonkan eno ne nsem kakra eno so Reece James onum so ya brand here right back etema Chelsea the Blues ewo clubs akọ national side ene 3 Lions of England wo mo hwe enuoma nkonkan Kyle Walker epira Reece James epira na Reece James de no eyama sese no papa ye frɛ no Gary Southgate owo daily memu kakra owo daily memu kire se eyi ne kire se ono a onim sa abrantie yi obetumi akona specialist doctors bi etumi aka to go say abrantie no 2 weeks time pepepe acha 2-3 weeks de obetumi akeke ball ama ne o metumi akonkan ti o hwe se eyi no obeye ne Mubarak Wakasu a ene no oto ado ana se womode ni ko pie mu ewo eyi Cameroon sa ye ko Cameroon Wakasu ko tena wo wentumi ensi akan ntene wo mo hwe se wo be Reece James bia but abrochiri de ebedin se betumi afa se sa ade ni betumi esi pass onipa ne pirade on koda ntine Wakasu or some were in contention said this time round kata obeko na ne o metumi akonkan ti Reece James na ho nkomo kakra ne Southampton the set uremu agane ni abrantie Mohamed Salisu tima eni obo opani okofa ne baya wetumi ama brante ne gina ne nanso mapa eye Ralph Hasenhuttl ono eye German international coach anase manager ono nso coach Southampton eni onwabo opani ne nasitu a ono nso eko nti abrante friend Mohamed Salisu enya new manager nti e wo se on adapt onye bibia quickly na ono nso ntumi enwi ni papa no enso ne interest ne che onsi akan ama ne oman so no ntumi enkon kan ti Ralph Hasenhuttl enso no wo motumi abone nasitu asene Southampton Majerja ono so eko ama ne o metumi akonkan ye behwemu ewo Brazil uhwemu ehwo a papa oginemu edema wom eye Tite manager e kire se oson wa papa oson wa naboje se eye namonko a sebi oye nipa enye sa anka bo a owo nam wo ne mrase paade uhwemu a papa ye friend Tite owo bi papa mrase nam owo bi akese se a papa ne etumi akotena se ene mpanifo edi nkomo ma neyi wa announce ni 26 man squad ode wo mu kohwemu the maiden edition walk up and also air coso so far as a Arabian country and I say Asia air concern eho ana ne wo so ko host walk up no papa edenim ranti aba betuga na before that ayede mpanifo ni nyina no and as a players e kɔ ne betudin yenti opani no sedia ene no onso etumi announce squad no edema Brazil Tite ana okase Casemiro United, Everton Ribeiro Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Wey ene no said the opinion of friend Tite manager de ma Brazil wo national team no de Selacao ono so etumi editu go a or announce ene players no mani oman so no etumi akonkan yenkohwe some of the players wo mo make you wo mo World Cup debut enso edi ama de Selacao of Brazil na ni oman so etumi akonkan World Cup do kwa de papa yenkohwe players no so no wo mo reactions ne said eni oman so no esi ekoya o journey a Facebook no we no in video form by the voice no be sen atechi na ni oman etumi akonkan into Facebook no Command Radio 97.1 sanso na YouTube musi Command Radio 97.1 Manchester United ene wo mo penny and I say wo mo player wo mo ko sign na nsenya abrante e frɛ no Anthony
Anthony on ne family masa womo ji womo ani papa nti wo se Ziggy de Anthony ne family ode womo ato so na kire se masa de wa enenu womo ye announcement no na kire se womo ani agi ama enenu anuoma so no ebroso ama nuoma etumi ekonkan kama na Bruno Guimaraes nti Ziggy obema ye Bruno Guimaraes na eke yanko yemfa Bruno Guimaraes hawa womo so celebration no etumi ekoso se opani friend no tite ebo ni dino no so ne family ne wife ene akoda keto kra ya wo no ono ane baba ma kama womo titi nkonwemu ani womo hwe television na womo bodi no masa na chese eni je etumi aba nti yentire Bruno Guimaraes Newcastle player on ne family. Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Fabinho, Liverpool, Fred. We ene ensema ekoso sisi ha uremu Bruno Guimaraes ono nso ekowoka for the first time ene etumi agiye papa eno nso eye nyoma ene etwegu ra Facebook videos ni nyina Ziggy enso provide ama nyoma etumi akonkan eho na opani ba ko ene ono nso ekowoka for the first time Alex Telles obepie mu Manchester United enu ma nkonkan sisi Seville eho no sina kan Spanish Premier Division ni mu anase Santander ni mu nti opani nso ono de masa no ne wife nkwa na shedem na upese hu nioma na ekoso ene udwane wo Facebook obehu abrantia your friend no Alex one ne yire nkwa na wa utiete voices na edidi echi na ubehu se nioma na ekoso wo inside wo no wo mo ne yire ne wife nkwa ana na wo mo hwe television na wo mo bodi na sa entrada wo mo kire de akoso bepem ene ya ehu yepa yentie sedia abrantia friend no Alex Telles one ne yire po yentie de ekoso. Alexandre, Juventus, Alex Telles. Brenner, Juventus. Real Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Yes, anti we share nyoma ewa pa batini a womu yiye we chine de eguso a da Facebook and YouTube je say ne ukohwehwe mu a na hu nyoma ekoso masa nipa ne nam nipa asremu ni ade o nti nyoma koso work up way nti kata fo mu pompo masa sa nyoma yi ebekoso ene na je say mutu ngu abontin hotel ye beda na nyoma etumi akonkan nti no eno so ene kakra eno so etumi akoso e wo Brazil afemu a jetini nyina enso etumi ade aba kan kesi Adom Live Band ana ne wo mu ebo mechi dom ameta amana ne nsem kakra yetumi abobo anu ni nyina enso ede eba ye se eye eyiyo ana wo pese wo ye wedding awodo ana ne wo pese wo ye parties ene ada ceremonial event bia no ope band a wo betumi abo nyoma dumedie no etumi aye kama ya Adom Live Band ana ene wo betumi abo ama ne wo etumi akonken kropon kwapem ehwa na wo nso ebezi ewo krom ha no mo wo betumi afrem penifo 024267538 024267538 na on penifo so no etumi edi nkomododo na ama ne wo etumi aye kama mi jemu diama AK na jumedi awodo enam so no etumi ato aso yefriwa na ya be spend by 3 to 4 minutes na ya diaye walk up diary okoman walk up diary straight away from Qatar ya did yakoso Qatar nyina baby pimu ha ama ne o metumi akonkan AK. All right, entino krobia sante ana tene kasama na nsam onso atumi ade ni nyina ade abra wa na se Brazil squad no ade ni nyina de atudwa na Denmark krobia Denmark dia no ama Denmark anu zabedu anti mambo Denmark nti Denmark na se Senegal de no kra anso abedu nti ni nyina mewura mu na saka sesi na Ghana bibia players bi wa confirm me to confirm say I drop you mo but news am tete no say am pa sa player na why mo ajun say mo de no be ko no player na why mo ajun say mo de or midfielder mo de no be ko no amen ko Denmark emra e ba Denmark squad and World Cup omo de ko no enso any goalkeepers no Kasper Schmeichel Sansona Oliver Christiansen Abrantia yes omo goalkeepers no Simon Kaja eka Sansona Joachim Miley Rasmus Nielsen Christiansen Daniel Was Jensen Striker Larsen omo nyai players omo ko bi Andres Christiansen Joachim Andersen
Victor Nelson, Matthias Jensen, as a Denmark there since Pierre-Emil Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Andres Skov Olsen, Andres Kolenius, Jonas Wind, Mikael Damsgaard, Martin Braithwaite, and Abrante Anidin, and so the Jesper Lindstrom. When he plays at Denmark and so World Cup Kara 2022 no, almost no etimi area ko. I mean China face no Senegal squad no, and also etimi abedu na Memphis Senegal squad no. Mfantuja, Baransa na meko Senegal no, Argentina then also abedu Argentina. And also no the Abe Celeste of Argentina. Goalkeepers, Emiliano Martinez, Owum Sansona, goalkeeper and the Geronimo Rulli, Franco Armeni, Omunina goalkeeper. Defenders, no, Cristiano Romero, Tottenham, Abrante Lisandro Martinez, Manchester United, Joan Ford, Villarreal, Abrante Manuel Molina, and so no, Atletico Madrid, Marcos Acuna, Sevilla, Gonzalo Montiel, and so Sevilla, Nicolas Otamendi, and so now Benfica, Abrante and Nicolas Tagliafico, Akupima Lyon, Abrante and so Pezzella, and so now Real Betis, winning defenders are Argentina, and so it may come midfielders, no, and I think so no attackers, no, any Abrante and Lautaro Martinez, Lionel Messi, Angel Correa, Angel Di Maria, Paulo Dybala, Rodrigo Di Paul, Papu Gomez, Abrante and Julian Alvarez, Manti de Acora, which you know. Obewurem Abrante and Giovanni Lo Celso, Sansona Rodriguez, Giovanni, Leandro Paredes, Juve, Abrante and Alexander McAllister, Enzo Fernandez, Ana Finsono, Abrante and Nicolas Gonzalez, when he plays Argentina, and Sono Etimi Eddie Euremu a World Cup and Senegal. Teranga Lions of Senegal squad in any goalkeeper Senyamiensa, Edward Mendy as usual. Abrante and Alwani Badara Fati Bingoro Kamara when he goalkeepers and defenders Bunasa Saliu Sis Kaluri Koulibaly Papi Abu Sise Abdul Diallo Yusuf Sabali Abdoulaye Sek Fede Balo Toure. How many defenders? Midfielders Papi Mata Sa Papi Guai, Neples Mendy, Idris Ghana Guai, Idris Ghana no. Mustafa Nami, Liam Ndiaye, and Sheku Kouyaté. When me further Senegal they call forwards and attackers in any Sadio Mane, Ismaila Sa, Bamba Dian, Paude Keita, Habib Diallo, Bulai Dia, Famara Diodu, Anna Branson and Mama Baba Tiem. When forward Senegal, Senegal squad and Edward Mendy, Aliono Bandara Fati, Bingoro Kamara, goalkeepers and defenders, Bunasa Salidu Sis, Kaludi Koulibaly, Papi Abdou Cisse, Abdou Diallo, Yusuf Sabali, Abdoulaye Sheikh, Fode Balo Toure, midfielders. Papi Mata Sa, Papi Guai, Neples Mendy, Idris Ghana Guai, Mustafa Nami, Liam Ndiaye, Sheku Kouyaté, forwards Sadio Mane, Ismaila Sa, Bamba Diang, Abrante Baude Keita, Habib Diallo, Bula Dia, Famara Diodu, and Afinsono Mame, Baba Tiem, when he plays Senegal, and sono Edakupimu a World Cup, and then sono, and one seminar, Yere Pa. World Cup Diaries, yes. Kata kwantu World Cup Diaries. No crop ya sante. I said to them na fin so or the abre. Okuma Radio. Walk the walk on every street. Upon the ball, I win the world at my feet. Hit every discotheque and ask it puppy, yeah, yeah. Oh, party, party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every
All right, into the World Cup diaries. Club ya, boom. Club ya, it's a Katana. Oh, okay, Katana. And I know, yeah, kono Katana. And you know, yeah, kono and World Cup diary, no, yeah, the bano, and you know, Ridge Nest Hotel. Yes. And I want more airboa. Ama eso ya sema, and then you the diary, and so to me at the about Ridge Nest Hotel. I say, and then no bra, de bia eke kase masa, edu baby. Du baby enye de bia na obeda okete so sa ni adia de bia na unye yi e wo mountains a efe na ba be frɛ me ba be da no so o se me kra me ba no fi kran no so aba unti no dang de dingunya be masa yes say over fresi si dang ni mu na ye be yi debi masa every dania danu sika o we empedede itiku na o de akwa share ene Richness Hostel na ni o ma etumi akonkan wo mo executive rooms ene twin rooms sanso ana ene standard rooms economy rooms swimming pool e wo ho ekaka sesese masa bucket mu de bia na wokura da bucket be si unanso no eno so ya another cost a wo be kwa fe na ka kone na major ni ade masa debi sesese sani o ma no nyina no eya na wonso wetumi etwa wenum kakra na ni o ma konkan twa wenum no enye se wo renam sa wenum nyina utwa wenum so live chairman life chairman life any premiership na ni je se ni o ma etumi akonkan restaurant say what as you baby eke me ko oforidu na when that time no could do 3 days bi na we ase de sika ya asemu baby ame wo no eke na kire se e wo se mensan nantia mra kro medidi aba na nta san ko bi na aduan atwe se wo ti ase eno ana mi se mo awie o me muni mo awie nti da no me budi fa we masa man hwe mo anim kura ama no ma etumi akonkan nti no wo mo ewe du krom ekuapem won se mountains de enyo ma pa nyina enso e wo mountains nti ne du krom ekuapem ana ne wo mo wo betumi ne mpanifo akasa na waji nchirim dudo na wo mo ne wakasa komungie na won so wehu se de enyo ma esi echo 0503 337788 0503 337788 and I said 0244 333373 0244 333373 now on penifon so etumi akasa ama no ma etumi akonka ye kokata na kata 2022 ye koso no we no the 22nd edition of FIFA World Cup since the competition's incentive way back in 1930. To me call so the first nation hosting Uruguay. Inti say we are say eba na wie ye World Cup we na we are ba na wie the first nation hosting Uruguay and the last nation and as a nation otwa to kra hosting World Cup no ebetumi aye Qatar. Womo ewo Asia na nyoma etumi akonka nti Qatar for the first time ana ene womo so host World Cup ama nyoma etumi akonka na womo association no enso Qatar Football Association Qatar Football Association tinu ugo Facebook Okoma Radio 97.1 sanso na YouTube no Okoma Radio 97.1 na crest no anase ye kano badge womo badge no edaho masa zigidi atoso kama ama nyoma etumi akonka womo mrane pa the maroon eno ne eneno katanso womo nikine mu a womo so yes question a chawade ye chawade nickname of Qatar no then simbiem the maroon yes. Say the boy D-boy to meet na driver so no the sports atum ti mo friend na ene nioma amfa Wawasem Confederation no AFC, that is Asian Football Confederation and no Asia na no woman so one more and parta one no they said they would do Africa Ghana your West Africa South Yasi your West Africa Morocco North Africa into remu Asia land no so ene team you from Qatar national team and now manga you from Qatar no one more West Asia western part of Asia ana Qatar womo so womo sisia womo head coach odo womo basisia no papa no your friend no Felix Sanchez ono oye Spanish football coach ana no oba papa no okoko piemu Qatar acheye papa way back 2013 ana papa ni ko piemu Qatar 2013 no ye under 19 coach Edema Qatar 2013 to 2017 ana 2017 to 2020 no ye Qatar under 23 ana 2017 ni mua bepem sabri senior side no ono anokurai nti na under 23 no any senior team ni nyina papa ya nti 2013 bepem ne
papa no guso a ono ye head coach enso ede makata sisi a ye de ho nsem ni nyina enso ede eba wo captain ye friend Hassan Al Hedus ono ene wo captain a ene ono so etina kan de ma Asad ono Andre Morgan Dede Ayu Ghana Black Stars captain ana esi akan enso ewo Asad ama nyoma enso etumi akonkan ede ama onti kata womo so womo captain enso eno no ewo captain anase Hassan Ardad no ono ana most caps ye ba player wahye most goals pa enso ede ama kata national team na anase wetumi abo matches do na ede ama kata national team na eno anso eye Hassan R Hedus 169 caps ana neno opening etumi abo ede ama kata national team na womo all time top scorer ono so ye friend Manzoa Mufta eneno 42 goals ana wetumi ahye ede ama won ama nyoma etumi akonkan kata national team no womo nko World Cup da womo mbo qualifiers bia womo etumi qualify da the Olief a womo entumi ambo qualifiers kra no Germany 1970 eno de womo ankobu kra womo withdraw into womo ambo kra na womo etumi akwa qualify ene 1942 1946 World Cup entumi amba so because of eneno World War II a so during those period no enti amakata womo so entumi ambo homodi entumi akwa ankopiemu ewo ene World Cup ase womo stadium no womo nsheda in specific national stadium a womo si akan yakoye say Ghana di bia ene yebebo Cape Coast ene yebebo Accra Sports Stadium yekoba bayara ekobo okumase nti womo no stadium no womo nsheda ni specific one bia womo so AUCL ho ede abo akensie manoma etumi akonkai womo FIFA code uhwe television ana se uhwe matches ne ade a ubehu se eye Chelsea na ya tro CHE eye Ghana GHA eno no ye friend FIFA code eye FIFA nko a ana odema nti womo FIFA code no eye Q80 kata nti unye hu obebi a na eche se eye kata na nyoma nso etumi akonkan womo colors ni nie you know eye red ana se eye mihu wine wine won wine enye gon sa any white ana nenu womo ehye nti home jersey no eye se de kika na eye wine yes wine na edi unze wine bi wa light ba we edi pa nti Facebook ubehu colors no Facebook ubehu se dia womo colors no players no enso model ewo womo colors ni mu home jersey no players no model wom away no so white na mani woman so etumi akonkan womo currently womo sete 50th ewo FIFA ranking so FIFA world ranking womo Ghana 50th ana say woman so eda amani woman etumi akonkan that is 6th October 2022 okay ana womo guso womo eda womo highest ranking womo nya so far as FIFA ranking concern 42nd that is August 2021 nti womo de ye beid na chese football womo usua abo ampa ekeze otias womo rankings ni nyina no de epimpen pa sanso ana womo lowest womo awekra no 113th way back 2010 12 years back na womo da 113th ehona na eni no womo da na womo first international match say after say FIFA je womo tumu say womo nya independence 1971 yes 1971 okay. Anakata enya independence nti womo ba FIFA mu a ene FIFA ji womo tu a wo se mbesi akan ni bi no womo so eba womo first game womo ne Bahrain ehye womo 2-1 womo ntumi ante 1970 Bahrain ehye womo 2-1 womo biggest win Qatar 15 Bhutan 0 biggest win 2015 womo she Bhutan 15 womo biggest defeat say team bi akire womo anom womo pa Kuwait ehye womo 9-0 1973 since then obi entumi nsha won say 9-10 debi untumi nti say won wetumi ayade pa appearance FIFA World Cup won nko bi da won made in edition nie Qatar yes we can na host right na ma kan yes okay yes nti won so abeka Italy ho any the Olief team won host World Cup na momu no won ansa na qualify okay unse bi wo ho na host you one qualify with group ni man say qualifies no kra na still would qualify but teams now ya always be a woman nya the right to host you know one more qualifies na still one more san qualify
But when you can Italy, one more dear woman to me and qualify cry. But one more host nation to know. But most of times I have host nations, still one more talk also a qualify manoma and so to me a concan el honomuntineke. Kakra in Kata Uremu el honoma. Other videos there more. Facebook or Command Radio 97.1 is give you a display in Chronimuni Senia, other villages in Adina, in your ma air concan anyone mutino, and they said in your man so AC Ekoiki. All right, and to no Krobia Sante and then World Cup Diaries. Yes, or mine con Qatar, the host country, and then so no or the information kakra so mon sam kakra and so no to me area to drop but Krobia tie squad and a man for release Brazil release Argentina, Senegal, Denmark. A man for the about Blasters. Oh, tips. Yes. Oh, okay. Metete. And you fatu dia e ba na ya dia koto. Metete. Abrantia Felix Afina Jan on World Cup ni bi. Yes. Oh, okay. We confirm me Afina Jan on World Cup. Na midfield one no midfielders no tie. Yeah. Metete ze ayi no ko upen no ya brenten. Wakasu. Mubarak Wakasu. Tete se Wakasu na mu bi saa. Tete se Wakasu na mu saa. Na say ya say o hwe hawa otoado we describe no a na che say ehu. Na the only person anan ke anim sanka obetuma afiruma fi e wo Ghana akobi no. Yes, and there ba ko pe. Abrante na de Daniel Free ba ne. Yes. Kobia Ancha na Free ba ne an World Cup. Yes. So na efi no. Anka be ha adwene. Awripa no wo efi wo ka mo de listen ko. O ka nipa no efi no at least no call. Anka be ha adwene. FIFA. Nka metu bia mane ketokreku pa. So nim Daniel Kofi kire. Minimum no. Or Freiburg. Or Germany. There's a branch and could be a man in your surprise. Obako. See, Kofi kire di obako. see, agenda man for be a set. Okay. Say chinchina open guy no. And say open guy no could be. MW. Open no ni position obo no eke vario. Oni unipa na MW. Say baba di so na say sa position obo. Yes. Ono kra Samed ne ba betu. Yes. Samed. Ana say no on the Ghana for I did ma say Abrante yi MA. Yes. MA na no did birthday yes. MA. Yem fa no ko. Na MA no mu ntumi drop MA. It is chinchina mo de ne be ko. Na chinchina so be so mo de MW. Nso ko. MW so ko. Oh, ntena ama ai keke ho keka no. Keke so kurobro ni adwene. Keke kurobro ni adwene ntino. Okay. But ai dia amfa. Ai dia Messi supi afina jan. Afina jan. Okay. Na ai so DAB. Oh, DAB. Oh, okay. Probia. Oh, DAB. Goalkeeper sinini. Sabe nu. O asa me mo so goalkeeper sinini. Jojo Walakot. Come out Nuruddin Abdur Nuruddin uni kwa chechere penalties you no dey no kwan nti obeko. We no goalkeeper. Na on say Rubeka Joseph Edu beko. Joseph Edu beko. Jeffrey Slop enko. Jeffrey Slop onko. Okay. Yen hwese de ni o ma be si akọ. Ti when chiram de dimi baba. Okay. Am boy bi play bi baba zone no come by force just say opanyi bi wo fa ase. Play bi o panyi bi wo fa ase o. On EO. Kwa go hwe. EO assignment on EO. Kwa go hwe. Ambrosius nso epira. Ambrosius they are out on we pra. Ko top defender pa. Na Kamaldeen so no. Asteris da no. So nso injuries. Kamaldeen Asteris da no. Asteris da no. Omu consider. Asteris da no. Ya mehwe. Ya hwe se de no ma be si akọ. All right. And kwa bi emedin komo baransa na no ma menka say na ayo command 97.1 Global Sports. Ana woni gusu a o hwe na otie nso no 97.1 Facebook nso no Command Radio 97.1 wadwen kire no ana say ne no yes over self free na do wadwen kire ba yes adwen kire o free dia 0205 818 748 0205 818 748 and o free
na Argentina won no odi aba eden na wo hye nim say ne no player ben na wo hye nim say ne squad no yem fanen kan anasa me yem fanen kan Argentina no for Brazil squad na betojo Roberto Firmino went to me ameki Brazil squad echo World Cup no Sansona Gabriel Magalhaes of Arsenal top notch defender this season with the agro de Arsenal Abrante no entimi anko World Cup ni binti Arsenal Gabriel nkane sana manfo no hu Gabriel Arsenal nko Gabriel straight Gabriel Jesus Gabriel Martinelli and Gabriel Magalhaes ntino Gabriel defender John Mark who defender Gabriel entimi anko Roberto Firmino ono nso no entimi ameki squad no for Qatar 2022 issue say bo Argentina so top no squad and then so no omutunu ko bala man who Abrante Joaquim Correa of Inter Milan and also one sem abetujwa Denmark solid squad and Denmark Senegal and so no players ni nyina ewom baby obi abeso ohwe squad no baby abeso odefa mamini kama senior kwa ba senior bibia kama ege bibia kama bibia de dem oh nyame adom okay is it ebreno kwa na kwa kan ebreno kwa baby abeso ohwe na se na ebreno kwa no ne huhia na yegusu ayeye no yo na ansa na meka sare nchie mu ye de nkoma hu se wudu evergreen opposite hu se evergreen bi pamade wo evergreen opposite wo evergreen bi pamade wo no mu a ewo on cream shop no yes ewo buye mu wo okay nchia nkoma ye nchia nkoma ege wo hwe squad ya ba ya muje se abrofo no etede bi ya wo ma niam ye so simple emayen ema se we chia we say no transparency wo niam wo yemu because wo hwe Brazil squad wa de aba na Firmino kura enimu a na we chia we say no obìnrin coach na justice to the players where dem wo cause wo hwe for now Firmino o mu say oyare akabat injury ha no na wo hwe World Cup na this season Brazil for na wadwen say wo fa bi ache so they will make sure say Qatar na dey over dem obefa so we have to say we present a good squad who say anu yedin and na wo hwe squad who present here eke obilen kan jiro say once squad wo form let me try and get the squad na me simu bi onto rekoso yeah who say squad ni yade a who say anu yedin because me na ama I am surprised say we yakwa Alvarez asin akobium Daniel Alvarez asin akobium yeah asin akobium na Gabriel ntimi anko because wo share wo say experience wise ho ma Daniel but wo share Bora this season Gabriel Arsenal player no aya who say na at least for a young guy na what imagine na so performance mo na waja no fie no ha wadwene eke wo share abrofo na wo ma ball no yakono because wo share tamkua na Brazil coach no yeah ready say oba be bobo teams na wo show player bia ne ebusuafo ana so wo say won are ready say what try say dem wo bo ni dia na say surprise say wo bodin bia na aye medias ni timi capture player no the way art e wo fie no da betua bonten wo say e ma ball no ye so attractive to the sense say wo akikura wo feel say dem ball no ye den e ye fe but yen hwe yen hadi aye say say din keke kura ba aya asem because 52 kura say din ya ba kura ne kura yes mogre esem ba yi 26 no kura ye team na nkasa 26 na ya asem ke 20 dege baka say abofo ma ball no ye fe wo hwe German Denmark squad mo represent ba who say eke for now no say teams no and say players no first na ne baka say German Denmark for any ade no woni ball ni ade ntino but we this time players ni na obi a travel ntino ama say ball no aye competition because who player na who just oye top player no men na ball no we England men na ball no we Spain ye ko Germany men na ball no so obi ehun ne ho obi enu ntino ema ebuya ma coaches no ema wonya good squad with me dey akwa den World Cup no to wo hwa afi Qatar World Cup na team game ebe pa because see na mbo Brazil squad no so bi na amanfo hu goalkeepers no ni na Abrante Alisson Becker Sansona Edison ana afenso Abrante and dey Weverton ono enso ewo mo ni goalkeepers no players aka no any Danilo Dani Alves Alexandro Alex Telles Thiago Silva Marquinhos
abrante ne din Eda Militao Bremer ono Juve Sansona Casemiro Fabinho of Liverpool Bruno Guimaraes ono ewo Newcastle abrante ne din Fred Manchester United Lucas Paqueta West Ham abrante ne din enso Everton Ribeiro enso no ewom Neymar da Silva dos Santos Jr. PSG Vinicius Jr. enso Real Madrid Gabriel Jesus Arsenal Anthony enso no Manchester United Rafinha Barcelona Richarlison Tottenham Gabriel Martinelli Arsenal Rodrigo Real Madrid and abrante ne din Pedro anonso no ejiremtina Bobby Firmino Gabriel Magalhaes Filippo Coutinho munyana no let me I'm missing from the squad. Oshe Brazil squad what the be defenders 7 say wo je won di say because in ga say tournament say no aya defenders no and midfielders aya munya pa because when me say defenders in the we hard tackling I didn't bibia betimesi wo kwanso but wo hwe one squad what the be we strikers ne kura we more since what the defenders be ko because won say one strikers no timi bobo mfimfini we timi pia defenders ne midfielders ne den ekwachi because hwe friend mu na ade ya say edu na mu ye den betimi apre den ena akwachi enti no one squad na me just say one squad we dey go kura ye squad eke anu ye den anu ye den papa say ni ye twen Spain Germany ne money cause we share now na sanko free ne beka Argentina one beka si one year squad team so obi ahwe when me say Africa 2022 no we den obeje but yen hwe member Senegal eke one art professional 30 seconds me one art professional nja me ka say we share Africa obi afa 26 squad my but why you ready which means one prepare ye enye fiance never ye kokoya say say didin ba say yemfa ma say yoni pene fun yoni pene film solid no go but enye say o mo ni pa na ye nsho eso leko aso nko o de yentwen last minute Ghana di ye betwen ya 13th day na say ye de baba 13th day ni ko baba last day wani ade be china eye 14th that na abete which because say o didin ni ba ne na de bo china na ye the same thing di na be yi anu na ye de be yi mesele say na siki akono kasa we ji say influence wom esa na okan so obi se obi wa chinchina we so obi wo fa ase ko chinchina we so o ye den o de be ko afa ne ko but ye be sem pan fo ni say o de be ko afa ne ko on merit yes o deserve ya fa ye be sem pan fo ni say we twehwe ani mu no wo yimfim because I feel kata ne de ye ni abre ye mpe Brazil ni style ni bi wo bi ye mpe Brazil style ye mpe Cameroon style udi player be kwa we play not bench okay enti one fast solid players nko because we say now boys no they are good midfielders they are good say baby ehun hian yen e defense and attack enti we make sure say what the good players be ko okay because na aka say afuna jan le nkoi because dey say ye future striker so okokotena chikura nka be boya but so all nko pa de nko okay me say aka medical catch them me say that catch obi say na what if na jam be kwa kote chon fa free ba na nko no ntere medical catch say okay local blasters obi eni obeko local blasters local players ni obi eni obeko okay enti no obi ha no yati Kojak Oracle Pro Code o say na enum kan be ko Pro Code ibi aye Kojak Charcoal toothpaste no yes ma me hwe no mo ma Oracle toothpaste no we Kojak Charcoal toothpaste unya na brush na o de choose ya o se na pro no o se na ase no e be yi e de free wo e de ama de bia na me kama asem se obo no so no pa na ka chen so nkotwi ni sia enye so mpa ni twisi o na ewu no ese na ho de nim o de brush kwa akọka akọkotwi ese ne kwa akotu e de ato na num na akọfa asem e de aba unya Kojak Charcoal toothpaste de mana o de twini sia ahode so atimi aba sansona Kojak regular fluoride toothpaste no enso no enum kankan nyina ebe yi de free wo kaka na how unya fluoride toothpaste ni bia o de choose ya kaka ni nyina enso be ko wasora pa wadi ukoda no didi ye wan choose osora no pa so choose na aduane na chicha osena se nyina no eno so yi e de free wo ade ma otwi a for sensitive mouthwash no for pusu anum pogu bo se osena efite onama sere nkwa ebu azo di on pesere o mura nani oboa kwa siri kwa ko bi na nu asem baba
Kojak Pharmacy ubo urema ubenya Kojak Orake ni bi Samsung pro code no ho se bia na meka se sikafo de omso omunya flu Samsung na eye semi sikafo no enya code na yen no aye ni bi de yase kata nti ne kata che wode a unhia pro code no ya no so no atumatu e de afiro de ma utina ya Bobby awon ebeba Kojak Pharmacy e o Kanshi Drug Lane ubo urema sabeke bi Samsung na pharmacy shop ana finso chemical bar shops nyina no urema Kojak Orake and pro code no unsa enso ebeka Kwesi Christian Herbal Clinic anonso ene make amfo e de ma se ndoma akoma yensa ni nya no de aba ayisa melek about tea ayisa pinto about tea ya binanom na hoden enso na mbra migraine how Parkinson disease anonso nya medlak na ebe de firo e de ma opinto no so no ene no immune system no form hoden sheda nim jaundice malaria typhoid how unya opinto about tea na anonso no etu ase e de firo e de ma minta herbal tea anonso no ene no emoja nshera ndi uma frisani ye srade ado ni pedua na wa echeko obo asemi ku twem ye meyeri do ma me kwampa onza ma hyehye ni nya ya de diabetes ana finso blood pressure brena sekra anso de ma ope bi ato a ofre 0244 413 247 0244 413 247 ana 0248 152 323 Koforia Munko Idea Seba Shop Sansona Koforia Zongo Jerome Bar Shop Area Mama Murema Benyabi Sungum Matisco Drug Store also Zoom T Junction Open Star Drug Store Ukwa Benyabi Ekwapema Mpon Fosinedu Odan Kennedy Drug Store na Natural Seed Drug Store Precious Chemical Shop Begro Mami Dede Drug Store na Finsona Kropon Major Pharmacy Borem Kwesi Christian Herbal Clinic and Ray and also on Sabeka quick credit say be Jessica for Juma business na ekwo form Jessica for wuram na biem na business no nkɔ na adwuma na ye no unchada husu ye unya sika e de wuram a bra quick credit na be Jessica obesa share adwuma se uni sika bia be Jessica na afin so afi fa ye adwuma oba fa Ghana card fedi wachi Ghana ha dizi ade am obi ai Ghana ni se ukura Ghana card nti wo de ba unsa abeka ebosia no sika no channel so say 24 hours esan say ne oba ese no tena se ye nhyehyɛ na so ti ase yi ansana sika no ye de ama free quick credit 0302 200 390 0302 200 390 and 0596 920 833 0596 920 833 quick credit and as a lending made simple omunti ane awie Okuman Global Sports yanso yetumi edeba ye no bibia se mamunya brehwe yen tie yen nya no edamase me bo achena ebeba na yabeto so Zagari producer Yera Kofi Anton Bafo Nana Kofi Okorageman a producer extraordinaire also boy ya chidom Krobia Santini on duty omnyina boy edin no Kelvin Amponsa Eddie call me AK the boss player Muchum Walk the walk on every street. Up on the ball, I win the world in my feet. Hit every discotheque and